Ono što je zanimljivo i što često laici, da kažem, ljudi koji nisu iz sveta pčela i pčelarstva, iznenade se i kažu jao, nije valjda da pčele imaju bolesti. I tekako pčele imaju bolesti, oni su živa bića, životinje, kao i sve druge životinje, kao i čovek u okviru carstva životinja i imaju i bolesti svoje i to manje ili više slične tipove uzročnika kao i sisari, kao i mi. Znači, mogu oboleti i od bolesti izazvanih bakterijama, i od bolesti izazvanih virusima, i gljivicama, i različitim vrstama ekto i endo, odnosno spoljašnjih i unutrašnjih parazita koji ih napadaju. Druga bitna stvar je pojava, što nije karakteristika posljednjih nekoliko godina, već nekoliko decenija posljednjih, intenzivne poljoprivrede i pojave monokulture, odnosno uzgoja jedne biljne kulture na velikim površinama. Pa tako na prostorima koji su pre nekoliko stotina godina ili desetina bili pašnjaci i raznovrsne biljke na livadama prisutne, zamenjene su, na primjer, zasejane su kukuruzom, koji nije tako idealna biljka za pčele. I naravno da remeti raznolikost ishrane koje su pčele na jednom pašnjaku gdje su stotine i hiljade različitih biljaka prisutne, zamenjene jednom jedinom, na primjer, biljnom kulturom. Istraživači širom sveta tragaju za rešenjima kako za ove probleme u ishrani o kojima sam govorio, jer promenjena je flora generalno i neke biljke koje su bile vrlo značajne na pašnjacima Srbije. Srbija je bila poznata po livadskom medu koji je po pitanju sastava i raznolikosti nektara i polena koji je sakupljen u med energetski i iz tog aspekta hranidbenog najbogatiji med. Mi smo došli u situaciju da mi u Srbiji vrlo malo imamo pravog livatskog meda, zato što u Srbiji više nemamo ni adekvatne količine livada na kojima bi pčele proizvele livatski med. Tim profesora Zorana Stanimirovića, koji rukovodi našom katedrom, već decenijama se bavi ovim. Mi smo nedavno dobili projekat kod Fonda za nauku Republike Srbije, čiji akronim je Waste to Protect Bees, i mi smo ovdje spojili dve vrlo lepe priče, a to je ekologija i zaštita zdravlja pčela. Naime, kroz ovaj projekat mi pokušavamo da neke otpade iz industrije hrane, kao što je, na primjer, komina nakon ceđenja vina, koja je do sada završavala u prirodi kao otpad, iskoristimo, iz njih izolujemo neke polifenole i onda od tih polifenola napravimo neke suplemente za prihranu pčela koji će im pomoći da jačaju imunitet, prevaziđu probleme sa patogenima koji ih napada i svim drugim stresovima kojima pčele jesu izložene.